Assalamualaikum. Bu Sri mau ngejus apel, tomat, wortel. Nah, ayo dikupas. Tomatnya 3, wortelnya 1, apelnya 1. Wih atasnya? Gak atas. Bu Sri gak masak. Diingin mau entuk wewehan. Blenderane kuat. Akeh nek. Ya berkata ya apa-apa. Blenderane Bu Sri akeh. Tak dudune blenderane. Iki Pak pitik disuwir-suwir karo kering. Iki iwak sapi karo iwak pitik. Mau nak masak sih mangan sapa? Mane-mane lho. Iki bothok Dik Bu Sri diingi sik turah. Telu. Tutupi nak, lalere Bu Sri aneh. Ya udah Bu Sri ki dhuwur ki rapet, tapi kadang lalere neng. Gone Bu Sri barate gede nak. Jan kok gede, iki rada tentrem. Tapi nek panang lumah iki gak patek kuwatir soalnya Bu Sri dhuwur kuwi rapet. Ya, pangan tuh cikilan de berang tak dia aku deh. Apelnya 1 masak oke. Nak dionceki iki kasap. Bu Sri tak ngamarke pangot. Pangot iki landhep. Ireng tapi landhep barang. Nak ngonceki wis bar. Itu tak kupas. Potong. Alah masalah langsung tak potong Bu Sri kan nak mau kleru nanti mripat yo kleru masalah. Maklum sepuh ya. Nak tekane rugi nak tangan takut lewandet banget. Masukin jeruk benar. Nah ini sih aja gede-gede ngesakne pangote blender. Iki wortel lak tuku seminggu nak, seminggu luwe turah yasinan ngono. Sak tuku sekilo 12.000 biasane sekilo 6.000 12.000. Apel tuku anu mbak kamera dingi, diun. Seperti itu. Apel sekilo berapa mbak? 26. Apelnya 6 likur. Larang ya? Jeruknya kayak pegang bro? 28. Ya. Jeruknya 28. Apelnya 26. Tomatnya gede nih.
Ini mantep nang ini. Jadi ibu ngejus lagi, jadi mau ngejus tomat para lapi, mau bersenang, karena ya tenang. Neng terbadi, neng meripat ya api, neng pencernaan api, neng ginjal api. Nah, isinya dikasih gula, nanti sok ya, saya takar paling kurang lebih di. Langsung tak pasang. Sebadi piye ki yang lagi? Piye ki yang lagi? Dulu piye ki? Yang dok. Ya, busnya ya gretol sudah. Bismillah, ki banyune mateng, Mas. Buka banyu galon. Astagfirullahaladzim. Angon piye ki? Nah, ya Allah ya Tuhan. Bismillah, ayo. Sudah Mbak, ini Mbak. Sudah. Bon. Tak rasain ke sini kurang apa? Kurang manis? Apa kurang oke? Nak kurang manis dikasih gula. Kasih garamnya kurang manis, dikasih neng. Ya kuat-kuat. Lagi nak tambahnya? Tambah air weh. Nak kurang lagi tambah air dong? Enggak tambah air nih. Konteng. Kekendalannya tambah air. Ya tambah air. Nak kurang lagi lah enak. Pama lagi gak dina busri. Busri gak doyan lagi nasi. Senangnya pahit. Mbak. Bon. Wis baru anakku. Bismillah, angga men. Tarang kenek kok ora piye Gus iki. Sik. Iki nyaringe karo blender suwi nyaringe. Astagfirullahaladzim. Ya. Jus ibu ada di 3 gelas. Ayo langsung maem. Loh ya lawe gerono. Nih, tak buka dulu ya. Ayo gerono nak. Gue minum jus tak cepat jare. Kurang apa bismillahirrahmanirrahim. Iya, seger ya Allah. Sip. Ayo nak langsung maem gue sembuh lho. Iya sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sampai maem bar besri ya.
Busi gak ada kerupuk. Ngono gak kerupuk suwen. Ini nanti memang biasa karo sambal goreng, kentang, kering, ayam disuwir. Mukepe ayam sapi nak. Daging sapi sampai ayam. Terbeda dulu di patang jeman. Sedap nak. Dusri gak masak kok. Pun gawe jus tok. Diingi bareng genemi nang wong mewehi iwak enak. Iwak dungkep, sambal goreng, kentang. Iwak disuwir kering, ayam, tahu wis neko-neko. Nah, habis karena satu loh. Tarsiane man-man. Alhamdulillah nikmatnya. Minum dulu, kan Putri. Terima kasih sudah mengikuti video Ibu. Sampai jumpa video selanjutnya ya.